Ubwansu bw'omuguzi. Amayia Chinsa Ikomi moncho murigereria chiabono margoba hinga kide na ndengo kwaligania asemesa ya mangana mayanya ariko kumanya senchira yobwenge gati yale togendete ko kwaliganiria ayuto guchuko sansamuranira seriboa ekero yaragirense yemo yabono margoba litsukoneria ramisi stariki 14 umutinyokane umwaka bw'ikiri bubere na 2022 na mange hagendete okolekana anene asense melyobo choli bw'imigozi nominations ase kiama Amayia Chinsa ndochiko kumanya nali yagendete gokolekana ulito kubwaterana nere kurwaso muno bw'imanyererio igakoro kwa Joshua Uta na injiritirane inkoro kwa Vincent Onyancha. Na tigato chake kurwa sensemo ya siasa tunyaro kumulikira mangana yobo kewa imigozi nominations obogendete gokolekana se kiama Amayia menye county ya Kisii asegete seni gya Kisii primary ke gotoka se ward ya Kisii Central ni gabantu baika banyolere kubwatekana buna ebintu bigotumeka waka chikurani go byanyorwa amenye benseme ino naboni go barokana kwe murunganiria obubwatani bwe kiama Amayia asoko nyoro goikirana asegete seni kyo wakachikura anasensemo ya Kisii primary. Kurma mitwabo gete saa moja tabere getu ekoro kwa primary school kura cha UDM turachirora banta bange be expected bakira barayi babo babachore chikura turara barayi babo abana bamwe batene nali abantu bamwe batene bali ba UDM batete wakachikura paka twasire Kisii primary no cyangwa akeruwe ko muri wakakura bantu bamende wa Kisii Central Ward toko basaba buna muriga unale batokonyo mara tege tukende esenze no chikiraki no chirali kero mondo no arali elinde tu akechikura chiage com primary gongwa kerege tu ya Kisii stadium iyo kurutwa gachitega saa 2 chiamambia igo twachire ko banyege tu igikigoro yangire ko igoro twamuvire ko rwabu twatari ko chaega Kisii primary toroche murebe no gande tu wagechikura na bitwe binde migenda tamuna kuru tambaro worumba ganda tawaka nyaura gocha yakomu bwatare nchiyo na Nyansanja na Kisii stadium wetu achire gobori tuikirega go koria returning officers batatagunga ya ngairende bitwe bibere terochi twabo gutama by 6 no twaringe tu yikurukia kom lakini abantu wake kurambara roro lakini sandu kizo wakakura nchiyo wetu sinyire aspirandi abange barega Kisii primary batari kwa ndese bituo bamanyanki kege ndrete se bituo binde mwana yantonda complain n'abantu ba IBC basababu chikura ncyamenye kene ngwa kucyara ngiriti kuri ya rero wana itariya mangane ya cyas brand go se intuo watu gwa kachikura ndamanye teki sa chinkura chigwa ko nande bamata sa chikura cyabona ndego wako intuo abantu abagwa kachikura nabona dokorera se nyinje babiri na conditions abande batini nebara nyita chikura chigwa ko bamate se bagwa kagochi na ndoma itinye reason ya ningi lakini ndokanyita abantu mbaroro gako nyari bagasa chinde bari gutwarende gantege kwano seri bati abande se bachikura chiguchugwako na boigo gotigara asobo chaulio bokewo ime nominations bwe kiama Amayia boigo meje county ya Kisii oyokoligie kergo kyo mseyokose ward ya Kisii Central omanyekanete buna nere onundu osesa endre nundu ni gobonate birobo chaulio buni gobogendreta senchirengi yana ni gaboria abantu bagendero wesokia asoko bachora bali baguchikuirukia ebandera ye kiama Amayia sorgongurwa gusi ni gosa endre ate birobuna nalino kwegena
buna na chikobo mubu ya sobo chori obo oliko eriko iruke bandera ya UDA asobo chori bolibosio buno mu MCA bwe ward ya Kisii Central. Tuikara mapema preparations ya abiri kobengia ebintu byose byarenge gati yale mapema igabona sinjo hata programs cyabangire bantu batarasiye ku school amatemu nagenderete no nyene kwere ndigo yabone to koba RGIT as the returning center akini rende kanyari kananga matemu nagendereto so bonego yale tatu Kisii primary igo bintu ndire byarenge hiccups inkego kiagera delays cyaba asenjo asande program cyagendereto yagera changing yaba baso akuri new places ogwaka chikura kwabona etego cyaka saa moja ya mambi lakini nda sinjo ya hiccups yechinga bano stadium yaito nebwate renovation yagenderete abade barengo official babona etego yigora barengo so alternative place ko kayari kurigwa egera abantu baito bayeguribaga liyo choro murayi batagite opeperushe bendera ya UDA na go tigara boigo asamanga nalingete na siasa tumulekera mungo ensemu ya tenwe kiye gutoka se county ya Bometa nigo abwatani be kiama kia UDA kurwa sensemeyo watebire bono nigo baguchikonganya kuri UDA na kwebwate no mobwazi miola umoja anakumwakireko komurewe kiama geo diemrera Odinga asobo chorio bonebosio nigo batebire buno chorio bokebo imego zino nomination semboli chiko korwa asenchera yo bwasio le no bwasio kuwancheria kondo wensi goteyo igego chiko ya waso ya sensemo ya ODM ayaniga go chamaiga ya masakara yo wakachikura gotoka yeko kinobo choli ni gobwakoleka no butuko bugokiera rero nigo chinga kichibanya nyimbo bayimukia masakara yo maiga yobo choli korokana wa osobo choli korokana gokolekana maiga ye chikura itara hakwa nigo batebire buna nengane bwente kuligerwa so ime ose wasukyo bo choli ubosio bochigokolekana senchererengia Kenya tunafanyiwa hapa si mzuri. Na tunasikia ripoti kutoka pale Nairobi wanatuambia ya kwamba eti tuendelee kupika kura. Nataka niwaambie wale ambao wameketi Nairobi, tafadhali sisi tuko na shida. Sisi wananchi tuko na shida. Tumepata shida miaka 5. Sasa hii mnatuambia eti tutulie, eti kura iendelee na watu wameanza kujichagua. Sasa ningeomba wale ambao wanasimamia hii kiti, wale wanasimamia hii chama, msiharibu hii chama. Mlisema ya kwamba mnapenda William. Sasa hii mnaharibia William. Kwa hivyo kama mmeharibia William, msituharibie sisi wananchi. Na tunasema kama wananchi haitaendelea, hata mshuke muende wapi? Nyinyi wale ambao wako Nairobi mweketi. Hatutakubali, tunataka haki. Angalia sasa, watu walipiga kura usiku. Usiku wa watu walipiga kura, ona. Alafu sasa mnatuambia eti tutulie. Alafu mnatuambia eti kuna nyingine inaprintiwa Nairobi mnaletwa. Iletwe wapi? Kwa hivyo tunaomba Deputy President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa William Ruto, najua unaniona na unanisikiza. Uketi Nairobi ukiwa umepanga nyumbani. La sivyo, mimi mwenyewe Patrick nitasema leo. Ukijaribu kutulazimisha leo hii kwa hii process, tunaambia Raila karibu Bomet. Mukijaribu round hii kutulazimisha hii kitu, Raila karibu Bomet. Tutaenda Azimio na sisi kama vijana tutakubali. So kama you either choose, you choose to either mkubali, mkerekebishe, mbostpone ama tuame tuende Azimio. That is the only thing we will do. Na maiga yebinto byo koryobo choli gosambwa se county ya Embuli sukolegoro ligomweli yobo choli obwanyargo chakali tukulia rokibonyorire abwasa abantu abakemono barokana gwekerana sebite seni bigwaka chikura se county ya Embo litukolegoro niga bwatani abayikerane tena gosambe bintu biriwe gochugotume kwa asobo choli obo kolengana bamenye nabigona bwatani bekyama kya UDA kurwa sensemeyo nigo babete bagote abuna kerengani go kiarengo bosio boguchiko ibachikura aseri tukoria rero igento kerete bagatongia na gosamba ibintu byaro gochigutumeka sobwa kichikura litukoria rera se county yo ya Embo nigo batebere buna nigo abwatani konyara barigire nchera yogo chigwaka chikura chinyinge na komubekera sisiri mbalire oyore oromo bunge obene asensemeyo eliacho korukia ebandera ye kiama kia UDA asokulia karukyo governor se county yo igento kerete bagasamba ibintu buchinga kiecho sisiri mbalire nigesokire na gukwanira enganiyo. Ni aibu viongozi wazima ambao wanaitisha kiti ya kusimamia hata sio constituency ama ward, kusimamia county ya Embu, kuwa ndio wanaongoza katika vita. I do not want to talk any further on a subject matter that I have no idea as to what happened. It's just sad.
that in a county, peaceful county like Embu, we have these malpractices, like what happened, I am told, during the Jubilee nominations 5 years ago. So do not be tempted to turn aggressive or to turn violent. And any person also who has burnt that material will bear the full cost and will bear the criminal responsibility for attempting to commit acts of violence. Tumetuma wabunge watatu, Honorable Koros, Honorable Muragala and Honorable Murkomen kwenda kuwasaidia kwa usimamizi wa hii uchaguzi. Hakuna kuahirisha, everything will go as scheduled. Kama mtu amefanya hivyo na tumeambiwa katika hiyo code of conduct will be disqualified, kama mtu ataenda kinyume na hiyo code of conduct, si tungetaka chama ichukue hatua kwa hao viongozi kulingana na hiyo code of conduct. The list that is being used by the party has been sponsored by one candidate. Na boigo abwatani be kiama kia UDA kurwa sensemo ya Njore gotoka miye county ya Nakuru nigo bona batebire mbali guchigo itabira na machibu yobo choryo bokewe imigozi nominations obogendre to korekana nigo ba mochirio yoganete ticket ya UDA Martha Wangare asekerenga bunani go baligeti kumubekera na kumuibera chikura bosio boko mwe ticket yo nigo batebire buna baiso osobo choryo boiso korekana asenchera yo wanchereria nigo ba bochigo tugutira machibu yobo choryo bo wime. Stephen Gatimo Minor. I'm an aspirant for a member of parliament in Ngili constituency. Mother Wangari have deployed a mechanism to ensure all her staff, all her chief campaigners are the presiding officers and the polling clerks, and that's why today the people of Gilgil woke up in the morning to come here to demonstrate against that decision. I've been able to talk to our Secretary General, Madam Veronica Minor, who has assured me that all the presiding officers in Gili constituency, the 95 of them will be transferred to other constituencies with immediate effect. This is what we have all agreed. One, no elections will take place in Njoro, UDA nomination, unless we agree on all party election officials within the next few hours. Number two, the CRO, one by the name Murgol, needs to be replaced because he's inaccessible and arrogant to us who are supposed to be his client. And we've been pushed to a corner where we are expected to be flower girls in these nominations, knowing what we've invested with our people, meeting our people every day, day and night. There are those people who are deciding who will be the next MP or who will take the UDA ticket in Njoro constituency. But this we will reject totally, and we won't allow any manipulation. Boigo sensemeyo ya Njore gotoka mije county ya Nakuru ni gawantaba gotokurwa sensemeyo batebire buna ige kiama kia UDA kianya urugo cha kobo choryobo kiwima sensemeyo ni gobono batebire maiga ya urukonyo ruwa bamentu Chinsa asogo chikoikeranyo bo choryobo litukulia lero. Leo hata wale wanatulinda tuliwakuta hapa kama saa 12 hivi. Mimi nilikuja saa 12 nikaisita duthi kwangu. Nikasema nileteo duthi nileto hapa saa 12. Sio ni mapema. Na tena wakuja saa hiyo hata saa ile masana kuisha tena maseme ate saa 11 tuwe tukimaliza. Saa 11 ndio tutamaliza. Hata wale wanatusigira wasikie, watusigira mpaka saa 11 karibu saa 12. Mpaka watu yetu wote wamalize kura. Wale wanatusuga wanasikia. Vile mnaselewa. Hii watu ya kura wanaselewa sana. Sasa wale wanatusigira msichoke. Mpaka saa 12. Mpaka watu wote wamalize kura. Sababu na nyinyi mliselewa. Hata sisi tutaselewa. Na voi gobono ko tigara asa mangana lengete kiama kia UDA no bochorio bokewe megoze nominations ze kiama kia UDA nigo mwere kia roroboti gore chukura chigendreta chinsemo ao nyari chukure chini gochi gokolekana chi county meronge tato na isana nemo abwase bituo chiri bwi 15 bigo tumeka sobwa kichukura abwatani gati ya Bokindiki na Mahura ni goba kwanire ngana buna mbali gochigo sukibosio bochori bunde bwense libageli baburi abantu wesokia aso waka chikura litukulia lero.
and there is no election which is going to be cancelled whatsoever. As long as the ballot papers and all the materials arrive in time, we are not going to cancel any elections. And moreover, some of these logistical problems we got were beyond our control. It was the issue of fuel. We could not even get enough fuel to take our materials. It was beyond us. But please don't cancel our elections. What we are supposed to do is encouraging our voters to go out there and vote. I want to assure, and we want to assure as a party, the people of Kenya and our party supporters, this exercise will go down in history as one of the most extensive, complex, yet successful democratic processes within our party. And all those other political parties that would want to learn how to do things, please watch your televisions, listen to your radios, and pick your lessons. Wanchumuligereria gendera gutubwati gutira sensemo yaito yemtandao nsemo ya Facebook tunyore buna Ndizi TV News na bege nsemo ya YouTube na bogo tunyora buna Ndizi TV News nyara konyora ayo amo na ayanda mangu kirabu nonko ya kero musumale mangana ma ya senchira yobwenge inyora gekora gensemo ya bono margoba na ndingira na semese yiga asiri bwanya ariko gusansamuranira na ukomanyibuna gandato wateka kurwa chinkongo chonsi imme na isiko yorongorwa gusi olitwa bwatana nero kurwa somo no bwimanye igakoro kwa Joshua ahutana bwigole nikichibi cheneli ugichya wikira senchirere ngikirano igakoro kwa Petronira mokera chikoraga ikomine mabuna butambe papa antivirus no murobuli obwe chingaro cha benga reterane nkoro kwa Vincent Onyancha. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuro chikaunti sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere ugose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe soa asumutandao ensemo ya YouTube urikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito vemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu